Kiri Weru Njuma thaa ithatu na aria kunthe ukethirwo ri Weru TV na Weru FM turi nawo digital. Weru ni tuwe tutongeretie rutere ruru rwa mitandao. Download app ya Weru TV kana uscan QR code eje kendo kenera uthongi ba Weru TV na Weru FM thimune yaku magita jonthe. Weru digital ni ku mwago junthe juri nuntu gutikio gigagukurukira. Atwita na mbere kiri rwari rwantukia narwo gwantuku kathumba nandi rwari runene rwithirite ruri aja mero ni gukonia mirandi ithatu New State Lodge, Airstrip na golf course kwa Meru. Nkutani ikioneka kwijira untune bobo na kinya kwaga kwiganwa gatikate kamwinge narua bari Meru mabisa mwanya bari PS wa Iwanda na kinya wa mito ni bari tia Meru na kubodi ya bambaradi ya mirandi ezi nuntu ekejania na mawega kathumba na nande ugota mukario Meru kuri mawega okwirigira kwamukira kumakiri mirandi ezi iria ikwambirirwa Meru tukubona turenda kumenya atiri nimbi ukwirigira kugunekana byo kumana na mirandi ira ejete Meru iri wakibwagaro ya Rice na Keni Kiandege arane about 23578 no namba yetu ya SMS kurukitore live kiri Facebook kana kinya YouTube no idrogetiga ntumirie kwau kethro nkithomora tugitana mbere nante toijicha Weru Njuma thaa ithatu jani jara tukubanganirito tukubana arua kiri nteto chetu Yare tukuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Jemo tutigi mwarimu Frederick Wikinyara mwirijo mwenda waju onekere mwitone jo nyambene mabisa ba thirikari kuringira ndebe mirandi mwanya thirikari nene Kevana njoke gukirithana na MCs baraba kuregana no akibata kanya ga kwaria Nala tugakuretera gicunci kia bithatu na kia muthia kia rugonoro mwanya gikabu kia Tharaka Nithi. Teto cia Weru. Betagwantinyari kinyo mwonanirio mathithio tukubona arua ni Maureen Kirimi. Tukianjiria na ntiso chietu nja ya mwarimu mututigi Frederick Gitije ura waritanaga skuru ya Kindani secondary ni kinyeta mwitune jo nyambene na ramwiri jo mwendo wao jo atirimiro nyuma ya kura kwa Kagita. Nja eje kiuga kuri na biuria kathumba nande biumirite bari kuona kinyemu chibi jo mututigi jo gitangia mona nguchi yawe iri kwerekana itirimi gataria kumara mwiri jo awe jo are uri unjeje ugitetenganiri no chunko ni burabwetite na mbere bagitariria mabisa baria bago chunko nage kugeke batena mpwe ya untobobo mwandiki wetu Wantito Dennis Mugendi na wo twachio na njira ya ndene Musibi na nguo ikuonekanite mangi na gusangurangwa na gisio mita 20 kumare matigirija murijo mwarimu Frederick Gitije jwasuri tumutine nikionaniria kimwe kiria njana baria bakinyite mwitune onyambene bakuga kora irwe na kingi kiria kibatigite bamakite mono ni nyaki iria iri antwaje ikuonekana yumite kionaniria bakuga kuombekana kinyane turirwe asindi ni baria bamuraire kwa nini imechomeka tuwita mwankao na tukuona ara mwarimu wengwa asuletwe na tukuona kinya remains ingesi yao ya nguo na iratu bie kando na ara ura mwiri yo asuletwe saiti yao mita 20 ara nguo sigo itangeri na ara mwiri yo asuletwe ni kando. That means muntu kwe anto bario saiti ya muntu mora ritangu yembe anto au ora irwe ni anto kinya nyanki yombete kuya au twethira nguo nyanki ni te kwa kala ya kakuringiri ndawa ekumya nyanki na
kinya iratu na nguo yusi awaitwonere chitamangi kujibu bwana Ndebali wanibudhiritie nkanja cia baria baraugaga mwarimu gaciuraire na ni untu nabubetitie thirikari gukurukira obici cia DCI kuthithia usunkuni bwa mpui na kugwata baria bonthe boraire mwarimu Frederick Gitie tombere kwari na antu bantu reu ni baumbire otwira ati antu askari bamwitho bonthe bara baumbite kwithira bari ndene Nyambene Forest ibaumbire kwa displaced bari twakwo rira mwere yonekere askari bara bondi baritirwe Nyambene Forest na kwethira kinyoro ra tutetha ciani askari omweru so mwanka thai batwe katorwami strong and tall tukiwa bara batendere kitendo kito kachifu na inya ni onto kuma ria twa reportere there is delayed of our justice na kuma turakinya obisi ne DCI ute muntu watwa ute report bari takinyemwe bataomba kinya kuma obisine baita kinya nararara bauri kinyo ntukinya buriko tubaikairia report obisine na twabatia kwo kwito kuromba rwanyiru anthe rwa chunkuni na tongoria bonthe bara twinabo bamenye mantu yao ni mantu ya kwa kavand nuntu kithira tika ya kwa kavand tukithira tuonere justice kana bara baritete ngui mbi baumbite kuwatwa tukweya nao kiumia kimwe tumbe kwithira tukirwa ni bao bagwithirie kitendo ki Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe South, County ya Meru. Abisa obisine ya munini Rice Gideon Kimathi norete ya Meru gwetikira na kwambararia mirandira etite na mberere wa Kibwa State Lodge. Kimathi ugite jojo ndi murandi jokaguna Meru bonene na kinya kureta wonjorithia na njira inene na PS Omito ugite gute mito ekwenyango kurukira murandi jojo ndi uniborete ya Meru gweta na mbere kwigika wathani wa Rice Nuto na thirikari yawe bagitariria nombanite kuingia mawira ne kathumba jarekirire ya Meru mutuikare nachio kurukira kagite ne kala PS wa Iwanda kireme kiboria gotirimene na tongeria monya ba Iwanda kumaja Meru aigekine PS wa mito gitonga Mugambi na Gideon Kimathi kumobisine ya DP ni bona ne ite kuga ne bakugwa tambaru morandi jwa State Road na kinyakeni kiandege bakiuga mirandi eje jana mawega nkabo jaleo tonya twangu na gokedi ochumi antu ya State Road kwa me I support 100%. Tetironje ta wasagana imuito nendeneri katika muito lakini batwe out of 300,000 acres tuenda eke komisha weka State Road tukothukia muito ja Mount Kenya no tukwirwa ibwetekania mantu jau okeja kutagara tukwanda miti etukuthia kieni kira imacomoro ya twireo baba utatare nontu twe wateta twira ora tuthithia macomoro ja jaumo ori twambiria kwanda tumite irobe yetu twira ngambia jau ibutigiria mantu jau twetanamba kantu teta mbere aramisi ere na towa kinya nthigurwa ntuku ndage karandi yau itainyaba baba Nkurukine borete mwingi kuweka mbaru thirikari Rais William Ruto na DP kithure kindi kibakiwa ni uri na kanya kwa Rais wona Ruto magaro bisine na mono bakiwa kere kidono kejete bagatara mirandi yao na niweka batetera twaringa kure 2027 une ticket ya Mumeru kukarira giti kia Rais 2032 Kenya yengi irienda gitigiki kende tutuiria kiroto kiu. It is unfortunate kuona Mumeru ukwerewa akendo twangaratanye kimantu jau 63 years after independence tuina gitigia CJ. One arm of the government is from Meru. Imagine tema. The second in command is from Meru. Imagine tema. Tuena PS barato imakana tema. Let us appreciate what we are. Kinyo ketho imo kamiatari okamerero anda tirinja thai 20 antu ba ume na antu ba kwai no karinto birinja antu buru kirinja kitiate kiambi na nacho tirwari kura tariki 10 moria na 2027
takinye itareu bukori PS weki PS kiburi kawagara ureka iko PS mugambia bukadura chiko PS avoka dokar njira iko President Ruto will judge me by the works of my hands. Mudiene PS Kiburi na ugite ni bakugwatana na tongeria bangi bathirikari nene kenda kuthingathiria mawira na njira njekije mirandi ya witi na mbere ya kaunti ya Meru to follow up that project. Even dokar nje mutindo because ulita town tunono ya uyugis ina Kakamega ina dokar jakino ya mutindo araka vita no ti tunya nedeo. We will not join you in complaining. We are going to give you a solution. We are going to follow up on that and encourage. Kiripotrande to Shawero Juma reakwarieto ni motuge kare. Gavana Muthomi Njuki na kwirika gwata kanya ga kwaria MCs baraba kuregana nwe bubu bumirite ntere cha ward ya Mukothima na aria gavana gukinyite kenda kuruguria murandi jo wa Kibwanda gacha ya kwa makata kiare nonekete kumeneria bo kadha anthu baba bagisiasa akiuga uria agetaga mutemanio ne jawe kenda kumumeneria atio na kanya kau na taririte kinya mutongere wonthe uro ringiri kura no mwanka na niengogire aritirite buingi ari gitine na MCs papa bakioneka kwaga kunganirwa buru ni thithia riri ria gavana Makena Babu na Gisanga Sagike ni twende kithira mieri ingi thatu twithirwa tukiringagira ndarachani ino tukathie mborera ingi Omonthe gavana Muthomi Njuki ni aruthite ndionga etharaka aria kuruguraga wa Kiwanda gacia kwa makata MCs aregani nawe barekinyitie kimucemanio uyu indi batabe wakanya ga kwaria mundu uticia kuromba kura kuri antu majite uga majita kuromba kura kura sio leo uwezi chaguliwa kiti ukuje kufanya kazi alafu unakuja kuomba kiti na hujafanya kazi na ile kiti ingine ulipewa. Ni augite atirega kurutha micemanio no ntubwa mtu na gutiwe nkimutisa. Ni augite kagitaga kuromba kura gakinya karomba na gutiwa kamucinda. Riu maria maina thina na Muthomi wa Njuki riria ukite kuona antu make mochaga antu mega na untu makuga bora nkwiraga mere Muthomi wa Njuki bainde twantaru yoka na tera ici uguntisa gutege ndo nethirwa nkueta kia mundu wa Mukothima nchoka nakio no gacha kuona muntu murume munene ana kiongo kiega kina mbugite na mbui akengana na nguko kirao kwa kale akibwai mubire cibitari kanyamu agia gachema pole pole na ndonkwiraga gogu gite yakinya india kuromba tukaromba tukagethata na gutemo ndo airia turomba gite nyuma ya MCs baba kwa gakanya ga kwaria ni bacokire kwariria kurega kwiganirwa kwao ni tagaria riri muno MC wa Mukothima Ruku Marengo uria augite ni arabati kubewa kanya ga kwariria ekarine onto ni mucemanio uraruthiritwo kwawe area MCA ugatwika tikombo na uga Marengo na kethanie nonto ba wachi ciake nonto na komea wamba bora ruthite Tharaka-Nithi butena gitumi lakini ngavana ndenda gukwira u tuko nawe bamba tu bamba tutakimbizana na wewe mpaka dakika ya mwisho ume Tharaka-Nithi roje rwa kuthiete kurugura tiria egwi tuthiete no rwa gacoroni roje rwa gacoroni ikanisa ya ikanisa CDA gukurukira mananatha no yinjite ekira ciobobo ekira matangi maire aka kanyamu kanini auge milioni 7.5 akwigituthiete no kumuria na atakuruthanga nogo aringa githaka augathiete Mukothima kuruga ruji MC wa Mitheru ne vatikenothia ne augite arari na wirigiro wa kwaria no ntuni umwe wa komiti wa mauntu manjira ni tuonaga kwina MC bare uthiurukaga nabo bakiaragia we no kwimana kanya nkinyaga kwaria ukaima MC wa Mukothima ekwae atikarie nuntu makosa mare ruthite Njuki marua antu batikurikiria kairi lakini Njuki gangukanie nkwire riu ithio mame wega umundi na ro urothirwa masanji umame wega tunakuja kwa hawa watu gute mtu atunya mato gute mtu athi nwe kuingira gwaku ndire tukuria mbechi no chigwikirwa ria mbere ria mairi na ria mathatu ndabwirie Muthomi Njuki mwamba mumunya mbeca cia Tharaka-Nithi ta glucose na no kweri ibua kurutha Njuki ni agwetete mweri wa 8 kwambiriria mubango wa na ICD kurugagirwa ucuru macukuru tukethagirwa tukinenkanira turi Tharaka-Nithi
school feeding program ya ECD ya kunenkanira uchuru uria 45. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabua. Kaunti namba ya 13 Tharaka Nithi yaumire kumenyekana ni baba ingi ja stronghold nyuma ya kujuria kura cha Kibaki kiri ithurano bya 207 na mwana bau namba ijiteka chingi mono indi ni namba ikuchana irwa bunene gwikira baba ingi utongeriene o mtu akigeria kujuria gikabo kiawe kiuria kiriage kinene tukwenda guchwire nikethira kure iwa kari ibaigagwa murutira jwacho ki maendeleo kana itagwa stronghold rietwa ki mono ichi munini wa rais aumite kaunti-ini je mwandiki wetu Anthony Nicholas Chabare ari na gichunchi kia bithatu kia gikabo kia Tharaka Nithi. Leo ni leo, msema kesho. Leo ni leo, msema kesho. Kaunti namba 13 ira kaunti ya Tharaka Nithi nthiguru ya Kenya watawithire nithiritwe igikura aki mwingi gwantu na ugu kwananiria kinya wingi bwa aringi kura no abuthiite nabe na kuongereka akuma mwanka wa 2007 mwanka athaino. Tharaka Nithi hoi. Mwanka wa 2007 aringi kura abagicigo bunge ekia anithi amwe na kia Tharaka bira ibyo byare icigo bunge kaunti ya Tharaka Nithi gitariru bari 134 magana mana ma 17 na mwanka mweri igwa ina mwanka ojo barare bagokinya 258 magana 250. Sajili yetu ya gatuzi la Tharaka Nithi kwa sahihi imefikia takriban watu 258,250. Ni mbuga ugaja kuigwa kuri gintu tubati kuigwa tukirutha Tharaka Nithi ne kumekishiwa muntu onthe we na 18 years ana kibande, muntu onthe we na kibande ana kula na muntu onthe we na kula akaumira kuthurana na nikenda tumba kwigwa tuyo toke county numbers. Bwa kumenya abobata ne ate mwanka oju gwa 2007 rira kura achiao chionekire chiruthite ngugi inene kiri kithurano kinene kia urais. Kaunti ino yonire igiti kia munini wa minister wa mantu megia urimi ari Kareke Mbiuki na uranwe wari MP wa Nithi na gumbereni bataru bakuona agiti ikingi kinene tagiku. Kareke ari mujumbe wa Nithi nanenkerwa assistant minister ndeni kugwa ni wale wanjira gucokeria antuma Nithi. Thank you kuringana na kureire maringite nuntu na gitikia assistant minister kiari gitikire kiu nikio gitikiria Tharaka Nithi yonete kinene muno up to that time. Na no ngwambiririe tene ibinda ria Kenyatta uria mukuru wete wa Jomo Kenyatta gugu gwetu tutai na PS no mwe PS ya pire ende ya Moi nuntu ero ya the Greater Meru indi saidi ene yetu ya Tharaka Nithi tutana jamidwa unene ungwa kiri utongoria bwa mutongoria wa mugongo Uhuru Kenyatta. Profesa Kithure Kindiki igitariru ari seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi na mwanka wa 2013 mwanka wa 2017 aratwikithwa mutongoria wa baraba ingi kiri bunge ya Senate na nyuma ya kuthurwa igitara kaire mwanka wa 2017 mwanka 2020. Profesa Kithure Kindiki nwe ari munini wa speaker kiri giti kingi kinene kiari Tharaka Nithi mbari etumbugo chambe tirikere irionaniria kumania na rietwa ariega arira Tharaka Nithi jagwatire kumania na uringi bwajo bakura rira jitagwa stronghold indi iri chiarite matunda nonto mwanka athaino. Kaunti ino ya Tharaka Nithi nerutite munini wa rais kuonaniria ati uma gikabo kiao gia kura kinya gwethirwo chinkai ichiethirite ikiongereka na kuthi na mbere na kwaranywa gikabo. Watu wa Tharaka Nithi ni watu wa bidii na ni watu ya serikali na ni watu ya two-term. Ogu ende kaunti namba 13 nio iri na muntu wa baire kiri nthiguru ya Kenya Anthony megie gwathani urane munini wa rais na Profesa Kithure Kindiki na ende maroto mao ma kuthi na mbere na gukira kinya gisiasa matithiririte agu. Our hope and prayer is that in 2032 Tharaka Nithi ikaruta president wa Kenya tawe Profesa Kithure Kindiki kuone tukumurombera muno netukoromba succeed politically nikenda na twitwe tukarita kabira inu cienge tutwike twararuta president na netukumenya he is up to task netukumenya ni muntu ukumba kuruta wero wake na
2032 akanengerwa giti kiu nitumeakaomba kubira Kenya mbere wega. Na sisi tunategea pale. Your Excellency, you want to assure you are going to give you a second term. Na sisi tuko pale. Na hapo atubanduki. Hata hiyo kiti ya rais tunajua tukifika 2022 inakaliwa na mtoto wetu anaitwa Professor Kithure Kindiki. Athie mbere kabisa. Watiga uri muntu mumai muno kiboera kana gaku gatikathie mbere. Ningiboya Ngai amutethia ajuike president wa Kenya na tutongorie. Huyu mjamaa ni mtu ambaye anajitolea kufanya kazi. Mimi nakwambia wewe profesa, usijali na wale wanakudharau. Usijali na wale na wanakutukana. Usijali na wale wa matusi. Usijali na wale wanakudunisha. Siku moja watajaribu kukusalimia kwa heshima, watakosa nafasi. Hawa watu hawawezani na fireman. Hawa jamaa hawatoshani na fireman. Anthony Arogonora mwanya ugikabo ukia Tharaka Nithi. Bitan Class Chabari. Kurikania kiuregia tukubona ro turi kuria nimbio kweregira kugunika na bio kumania na mirandi ira ijete miru irio wakibwagaru ya rais na kiani kia ndege nimbio kweregira kugunika na bio kumania na mirandi ira ijete miru irio wakibwagaru ya rais na kieni kia ndege tanambira gutuchokeria nkethro ankithoma ntumiri cha kunyuma ya kagita gate kuraja indi mbere ya matwa mbeturi marando twachokera ni ndiunga ya kambuni ya KRA Kirintere mwanya cha kaunti ya Meru pagwatanirite na Weru TV ukebebye mutambo. Filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio unachofanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round here, make sure we file the tax. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost.
Muchama niyo kayothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia. Mutwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina yake wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Matarajo tano kiri murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ng'ombe ciaku. Tigira ni kunyoro ujo bwega ichikona chumbe kung'ana na kubangania irio kubatere. Murimi tigira akami na gikamiro kwa ng'ombe ciaku igie kitheru. Nkuruki ng'ombe ni batere gukamwa ure kubatere mathajareza batere. Murimi tigira ng'ombe ciaku igukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ng'ombe ciaku. Rira ng'ombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana mathajairi jambere nyuma yayo guchiarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ng'ombe ciaku ni gutungaturwa ni ndagitari uri no menyo na kinya ni kwewa nchacha mukagita karaka batere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joymax Animal Feeds.
Twega igwetana mbere kurumira ntito cietu rikana turi kuria nembio kwirigira kuguneka nabyo kumania na mirandi iraijite miru irio wa kibwagaro ya rice na kiene kia ndege anthomento miri jire ithatu mbere tutana mbere na ntito cietu murithi wa baruga number 1 Miraa aitakimbizwa Nairobi tena itachukuliwa hapa Meru. Kwa number 2 wale vijana ubeba mikwanju na bag za wacheza golf watatoka hapa Meru. Tena wachezaji ni matajiri, wengine watatupea idea za business. Number 3 aruga kabla tunaendanga Naivasha na Subaru, sasa tutakujia Meru na kununua mali ya Meru. Peter akawa Michobo akawa just focus on short term and long term benefits. Benefits are enormous. Remember, president never travels alone. Tafakari hayo, cannot be taught everything. During Kirote akawa the only way a common mwananchi will benefit is through employment, that is, if they'll recruit from the locality and with fairness. Akawa then they set up business premises for those who would wish to do business. Tanambera kwa namba 23578 no namba yetu ya SMS. Tugetanambera tutoike ingena ande akariba ntura ya nkunga ebo kiririte karikara kumakania nyuma ya mweri jwanto murume okuru wa gatigate gotirimwa jochureto mutune na jojori banja cha mweri akariba riuga kombeka auragiri gonto kungi na mweri gwitwa antwau harana ande bakurio chonkoni gukonye karikarire kuzizwa kenda homa bomenyeka. Ora uchurite ari mutano chia na ituratiganira mutano chia thithatu cia utuku aisa wana nanda ana gwakwa lakini rukiri oja kawaida ndigwitanja baba ambira atiku baba nuria ambira atiku ndamwe turatigana no goro mbwa kure ari akeja lakini unta mugitate ntamwona ndamwira akeja unbitite ngugine ndona antu baimbita pambira mutano nyako na ichuritie kwa kanu unda makanya thai no makite lakini ndamutako wichuritie thai aina ndamu ne kuma murigi jotita mtu ndamu lakini ena kironda kiendere bukona na kuma ndamu ndera kuguru na sandi ya nyuma ndamu no ina menia mubuto na ndekara ichuririo itamburukite kara ichuririo mandamu atira bako nanje abejire batira ko muntu jure to tuketa to mwana to jure tu ngoromba dikare tegere antoya anto bimba bikungia muno erieje oje baba omi baba mwana ko wonwa mse detoje itankenia erie yeto ikukumenyeria mantu ya anto kuraganaga wibange bagwita bagatinya mito ne okada muntu ekeri uku muito ne akamuntro muito ne akero uku yada muntu ari akaria muito ne akaria nyindura ku muntu tumba wichuria wimutete kara ichuretie ne ena kimindo imunta arafu itie mutene indigari manto ya kurigaria ondo kere ambigirwe rube na mtangi ande jo tegera ndono mana mti trikari nitegere imbie kuria bangi no ntunkunga tukara kwe manto ya kunekairwa antu iboragana na antu bakaithwa baba kuragana bakaithwa kwa uto akara no orani baumare tukamenyingania agaitwa kire antu no tumurani ketha kura mutano cia ruju yuni akora kana nyogo mwandiki onteto akura no muntu imurani kwa untu bobu ni nkumbeneria bonene na nkoro kwete nenya Bruno ntu bamonto ya mutano cia murigine aria nteto ega kirirwa ketha thirikari na inya no thirikari no tukaritie na inyo chungusa manto ja ne chungusa imbira rire mutano cia no ntumurigi jo nkingo tutebati kuwa muntu ena kironda kuguru na iturari no atena kironda anda romba thirikari chiomia menya manto ja no ntu aja antu ba ingi mona ndembe mona kwa kwiete thirikari ne tutegere tuone kiodo kya mwana ocho na tuina peni ngorone cietu sana na karikari iri kuendelea muno irie yetu muno na thirikari ntize ine ria ngage kiririte gukirira manto ja kana jo kwikanwa tutekwero imbie kuendelea nkoromba thirikari yetu itutegere antu babethe ekaria muno na bategere muno ikobia antu babethe ibingi muno nturene yetu Kiama ya kugitithia ugoti nthigurune niyo KRA rwangirwa Meru ni ambiriritie ndiunga yao ntere mwanya cia Meru kenda gutara akari wega bwa kwandikithia ugoti bwao na chomba filing returns mbere ya mwaka jwa thirikari jurika maabisa bana ro bakiriunga ntere cha muthara kangeta maili 3 KK lare mutwate antu betwe kiengo na kurikiria farm tumiri yao irikiria Kenya batigatigo ome batichoketie returns ciao aranja ya Weru kugwatanirite nabo tore muthuri Muriuki agutumenyithia
Ntukuyambirira Weru TV na Weru FM bagwatanite na KRA bombite ndunga yo kuthirunga ntere cha Meru na kyote kingi ndikomenya kariba Meru mandejege KRA. Deadline ya kufile return tariki 30. Tariki 30 mwezi uyu. Wona mwezi wakeruka yakinya tariki 1. Olingo baini ya ngirichi. Returns omwaka. Na returns rato file dai. Ira deadline tariki 30 mwezi yo. Nicha kumalasia June mpaka hii June yenye tuko. Kabisa. Ndio financial year to file returns cheto. Nyoke na gora bikibiki, nyoke na gora munda yaku, kana nyako ende munda. Ote nyako ende munda, ote na tax compliance. Tunaelimisha watu kuhusu kufile returns, tunawasaidia kurudisha returns na pia tunawakumbusha kwamba deadline ya kufile returns ni tarehe 30 mwezi huu wa 6 2026. Alright, rware tuko mbere hirato mbeta kwethera tukiwatanira na KRA kulio lunkandene Meru County tukerikana ciakari ntuko kaikuthira ciao wakomba kwethera we file returns ciaku na ntomirira tuyite neo ground name wake KRA kaitene kaibo mbeta kwethera bakibwetha cia mubango yoyo kethera yoreyo muthu mno araba ugite muntu ndoro na pini ya KRA ona kinya kithote andiki no buri gucokia return iji. Returns zinarudishwa na kila mtu ambaye ako na KRA pin, sio kwa mtu ambaye anafanya kazi peke yake. Kwa hivyo mtu ambaye ameregister KRA pin, aliye na kazi, aliye bila kazi, sisi wote tunafaa kurudisha returns. Na nene tariki 30 cha mwezi cha kinya kithota cyo kiritani eje kwamba kwithwa kwina ndenje deadline ya kinya kwamba kwithwa keringa wa baini ngiri ile kou chumerie ikinye kana kinya tumira thimo yaku konto kunde kurore 24 hours ombe kwithwa okay make sure uko tax compliant by the time mweri yoyo kuthira oyo koromba ntu wa Meru kana Kenya mzima wala sauti yo kuigwe ira tukwarie mwamo yetu uciumanirie na gwiye o file taxes yaku na ifiri utibio kurucio nombi ya yukendeka igire eriete muno ndeka ithatu na mantu yonthe ndumeni sasa ende burabe babata kumenya ni ati na utokiritani iji wethi moneku o ukaja. Tunawajulisha Wakenya pia kwamba tuko na simplified solutions za kutusaidia kurudisha returns. Kwa mtu ambaye ako na smartphone anaweza rudisha via WhatsApp. There is a number that we have 0711099999. Nirudie tena 0711099999. Tumerieje ikethwa gitana mbere kinya mthajo rojo bakwethera tweta ntere cia Tigania tukambiriria Ncheru Kenzae tukekiluka inyama wa twakinye Gembe South alafu tukomba kwethera tukethira iria Mikindori Muturu Murioki Weru TV mutiro kangangi Atongeria bae kuruku mathokone gakoromone ni bamenerete miario ira wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza arinterete mitungu bogite kwa kagita nethiritwa akibeneria gavana Mutumonde Mutuma akarire giti kiuta gavana uma kuringana na watho bwa Kenya bogite miario ya marumi ni batere gukinya muthia bakiuga gute uguni bonete kuma kirutongeria bwawe. Teno constitution ya Kenya ikuga deputy governor impeach governor kenda akarira gite kiawe ndendo kwira my sister Kawira Mwangaza kutegete gya kumutuma karirite kituma mutuma karirite gite gya governor wa county Meru ira yekirio na watho bwa sheria ya Kenya ya katiba 2010 rira bari mitungo itoigirwo kiuga ati wo mukiririe kuma kenetie ngirira hate omugya kere milioni kawigwa murungura ukairiria anene ukeya kwethira ugwigwa ukana area urengeci ukiria no tutuye we mweko tiendete ndrenda umesaruroko pwega ukirerete no tena kerere no tekurira utwira bira byongo thithia Meru byomba kwandikika mbasare tutaciona twacionire kiratasine barabara otitio tuona twacionire kiratasine kinya thoko yetu egakoromone tutona egeri tutona kinya ntuku imwe ino theru tumba kugati rira Kawira Mwangaza ari mwekuru na tuthereretie thoko kira kionga tuonere kiuwe ikurumana na kerere nyingi. Kawira, my sister, wacha kuenda ukiongea mambo mambaya kuhusu our governor Mutuma. Mutuma ni sisi tumemchagua na tunakuja 2027 hapo ndio debe tutakuja kuchaguana tukijua maneno ya ukweli. Pia tunataka
siasa ya Meru ikuwe tofauti na kaunti zingine. Sisi tukiwa wamama tunataka tukue mfano mzuri kwa wale wamama wengine pia wakuwe wanasema ati Meru kuna wanasiasa ama siasa ya Meru inapigwa na kwa mfano wenye ni mzuri au na matusi. Bakuromba na heshima nene mama atiri tigana na na betu batuiji babu tigana na tuburu to na wiri na tokale bwega ulako batere na batu tole kuru tuciciere ana batina ume kana batina nguvu tuina bobe na nguvu na kuru betu na boiba kumenyera na bo tumenyera tole kuru ba Meru na gwikaga bagatwikaira security na twakara tugwiritwe na botiga gutucambairia na babetu nducambairia kuru betu iba mana ke batu kethai ugo kwatio mana karano na urisa buri no ntumburi batu twina mana na betu na tubendete na itwendete akuru betu na betu na Meru yetu. Mwandiki munene wa Iwanda Kilemi Kiburi na akinyite ntere cha buri na aratrimene na arimi bakawa kuma gontukuko Kiburi akiaida na ataririte mibango ira thirikari ikite kenda gukiri urimi bubo na gutigira arimi nibakona matunda jabu atongera bangi para mubunge wa Nteriji Mugambire Ndikire na kinyokoro twa Dorothy Muthoni nibo karike omanone gike. Mwandiki wetu wa Nteto Gakimutegi no karige karone gike na atwachio ikinya. Akiariria arimi baka wa Nterecha Ruire rwarera PS wa cooperatives no Kiburi Kiremi na uritia Meru kurima kawa kwa wingi no ntukena mbecha imbega na chomba kuguna murimi anene muno noe mubunge wa Bore Mugambire Ndikire akiuga weka bagatureria maru rais wa Nthiguru gotigera kuromba into bionde biria bikwendekana kiri gukiria urimi bwa kawa. Let us plant coffee. Tumelainisha soko ya kahawa. Ukiuliza wale watu wanafanya hata direct sales au wale wapita hapa utasikia wengine wanapata 250 shillings kilogram. Na ndio tunafungua soko. Anturetu wa Meru kauya kwa watu Makapokoti, kauya kwa watu Kakamega, kauya kwa watu Trans Nzoia. Bantu tuibangeni because tusiposhanuka coffee as a value chain inatoka sasa Mount Kenya inaenda pande nyingine ya Kenya. Let us be too strategic. Tuangalie maneno ya kahawa yetu na the level of commitment tumepata from this president kwa support kahawa. Hii mambo ya coffee reforms it is within the office of the deputy president na ni mtoto hapa anaelewa umuhimu wa kahawa kwetu na Meru tupande kahawa. Mimi naenda kupiga magoti. Kuna wanaume wengine wanasema hawawezi kupiga magoti. Mimi nitapiga magoti mbele ya rais nipate pump machine hapa. Nipate weighing machine hapa. Mimi naenda nipige magoti nipate pesa ya kuweka fence factory zetu. Tafadhali naomba pump machine ya kupeleka Mitondo, ya kupeleka Tegeji, ya kupeleka Dudwa, ya kupeleka huko Ntorogoro. Nifanye hivyo ama nisifanye? Chairman yo factory na chairman yo factory inge tagere ni imbi bote kodija bwana ewe gotuma murimi yo kawa arera kuleta kawa factory ku nekenda twende toma kuwezera iko koma upul together nekenda toma kuwezera factory cheto is strong. Ikiathukira gigukinyite mwerekithio mitaratara bichini ya munini wa rais Gideon Kimathi aramenerete ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua akimwiraga agetikiria kindi kinwa munini wa rais na nabatiko wata Meru mbaru nontu nkinya bono bamugwatire mbaru na katuni agikunenkanirwa batu wa Meru turi antu bange ntu mono Gachagua leo karugora kanywa kaile kuruma Profesa Kibore Kindiki tuko na wewe mpamba tumpamba. Hiyo mchezo hatutaki na usifikirie kama Meru haina watu wa kuchunga watu wao. Hatuwahi kila wakati ukifungua mdomo ni Profesa Kibore Kindiki. Tunataka kumwambia kwanza Kibore Kindiki ni profesa si mtu wa rika yake. Na yeye alishindwa yule mwingine alishindwa na kazi akafukuzwa. Huyu naye hata rais anasema ndiye anaweza kumsaidia kazi. Si umesikia hiyo? Kwa hivyo hatutakubali. Kwani kina mama matari za huku Meru haziwezi kuwa kuzaa rais. No waugire mwakuru Meru ateta matarekte ya tiara rais. Tuatora kumwa support na tukibalingera mpena nkemi. Lakini dai kendekere yau erugorakanywa yangayoto angambeza angasabrano kwenda huko. Kuma gishuo mbunge kia Bore ngiripotera Wero Njuma nio kambitaga ki Mutegi.
Mũrũĩri wa kĩoto kĩa ana Evelyn Madili na atumĩte ntumĩrikire aciari ũrĩa ana bambĩrĩte kwana nũntũ bwa rũtha rwa gatagatĩ ga tamu bakĩrĩgĩrwo kwana nũntũ bwa rũtha kĩarĩa makarĩka jana kuoneka bagĩtejanĩrua na mũno Meru. Madili augĩte kaingĩ ga aciari bana baba bateithagĩrwo baibangĩte bwega kwewana na kaingĩ kinya ana barĩ na mawathe bakĩoneka gũtejanĩrua ni aciari bao. Brian Kimathi na ripoti nja. Gĩlĩ kiume kĩa rito kwana nja rũtha rũrũ nini na ndĩ ũrĩa nĩ mũrũi wa iroto biana na wĩna nja ya kuonokia ana Meru Evelyn Madili nĩ arombete aciari gutegera ngwatanĩro yao na ana kagita kakabarenja. Wakirudi nyumbani, ninaomba wazazi sana sana kuweza kukaa karibu na watoto wao, kuongea nao, tuweze kuambia mambo ambayo wamekuwa wakiona kwetu kwamba tumebadilika. Kama tulikuwa tunapigana, tuache kupigana. Kama tulikuwa tunaongea kwa sauti, tuache kuongea kwa hiyo sauti wakisikia. Wacha tu kama wazazi wanagombana, wasigombane mbele ya watoto. Sema hata mtoto akiwa pipiwana na record, anajua atasema mama yangu anapiga baba yangu. Mara nyingi nao huwa wafichi, watasema. Nikĩrĩro arĩra kũmenya gĩtũmi gĩa gũtejanĩrwo kwa ana mũno aja ntere cia Meru na arĩa kuga jamwe ja itũmi bitikaga ana kwagagwa na gutigwa batĩ na nja. Hakuna mzazi mwenye angependa kuweza kupata mtoto mlemavu, mtoto mwenye akili nasumbua. Lakini wengi wa wazazi ambao wamepata watoto wa aina hiyo wana shida sana na watoto wao. Unapata baba anasema hii imetoka kwa kina mama, unapata mama anasema inatoka kwa kina baba, alafu mtoto anabaki katikati. Hawawezi kumsaidia vile inapaswa. Kũrũkia kĩromba kinyasi hadi gutegera migambo yao na mathithio jao mbere ya ana. Watoto wanasoma kutoka kwetu kama wazazi. Hata wazazi wengine wowote wale ambao wako na watoto wamekuwa wakubwa, wengine hata wameenda secondary. Mtoto akiwa mdogo anasoma kutoka kwa mzazi, vile mnajibisana kwa nyumba, vile mnaongea, vile mnafanya mambo kwa pamoja. Watoto wanasoma kutoka hapo. Wasema monkey see, monkey do. Na kĩrĩngĩrĩra kwarĩria makarĩka jamwe ja rua ja migomo ya skuru na tabia cia ritoa. Ukiangalia hata kutoka kwa nchi yetu, unaweza kuona watu wakifanya kila wakati wanafanya maandamano na wanachoma vitu, wanachoma maduka. Unaona, kuna wakati mwingine ukisikia families, wakati mwingine baba anapiga mama na mnyonga, ama baba anadunga mama kisu, ama unaona mama wanasema ameua, wameka kwa gunia. Tunaona hizo zote zinachangia kwamba watoto wanasema wanaweza kufanya lolote hata wakiwa kwa shule kwa sababu wameona. Kiripotela Nteto cia Weru TV mbita Brian Kimathi. DCC wa Kiengo Laura Kidode na atarĩte aciari kũgwata thirikari ngũgi ya kũmenyera ana bawa kĩarĩ ugĩte kũrĩ na ũtũmĩri bunene wa ndawa cia kũrebia kĩrĩthu kĩmbithi baba na kũrĩ na bata ya mũtugo juju gũtanganĩrwa na Jordan Kanmwathi na ripoti nja. Arutwo, arimũ na aciari ba cukuru ya Matĩri na primary hiba mũkĩrĩte kĩraci kĩrĩa gĩakĩtwo na mbeca cia RMI na rĩtwa rĩa kĩmonimoni Repair Management and Improvement iracie ya gũkũrũkĩra capitation. Kĩraci gĩkĩ kĩnenganĩtwo nĩ DCC wa Kiengo Madam Laura Kidode bandamanĩte na director wa gĩthomo ũrĩa ũyĩkaine ta mũthamia wa sub county ya Kiengo. Leo tumejenga, tumeikamilisha fully kwa pesa ambazo tunapewa za RMI. Tumejenga kwa muda wa mwaka mmoja na RMI ambayo imekuja ya mwaka mmoja. Ile pesa tunapata ya serikali, kuna pesa huwa imetengwa ya kufanya repairs and maintenance of the infrastructure in our school. Tuko pamoja? Sasa hiyo pesa ndio shule imefanya savings mpaka ikatosha ya kujenga darasa letu hapa. All right? And that is what we are encouraging other schools to do. Tukiweza kupata more classes kama hizi, pia tutaweza kuwa na nafasi nzuri ya watoto wetu kuweza kusoma. Kwa hivyo mwalimu, thank you very much kwa hiyo kazi nzuri ambayo umefanya. Na nyinyi wanafunzi, mwalimu ameng'ang'ana, amejenga darasa. Amwe ya aciari barĩrĩte gũtabarĩka kwa ndawa cia mbogita ntere ino no DCC Laura augĩte thirikari gatũmĩra njĩra ciothe kũthiria ndawa cia mbogita ntere ino, lakini amwe no gunaũrĩtie aciari kũigua bakĩũcia jukumu ya kũmenyera ana wao. Zimekuwa nyingi sana pande hii. Kama tukiangalia kutoka kwa lami kuingia hapa Matĩri, unaona ni mahali kidogo,
lakini upande ule mwingine huwezi pata mahali kunauzwa pombe. Kama serikali, kwa sababu tuko tayari na tushaanza, tunaendelea kung'ang'ana na janga hili la madawa ya kulevya kwa watoto wetu. Lakini pia nataka wazazi mtusaidie. Dr. Martin Kimathi urane board member na urete mubunge wa Cigo mbunge kia Gembe Central Dani Kile kuyuria wirane bwake kire aciari bo wa kairasi ndeni ya skuru eno. Na kinya bratu ina buthirikane kona mwanya mwanya iba tutethi kwati la kithomo kenda kiumbo kura boya na kenda kiumbo ita sawa sawa. Na finally ndikane mheshimiwa wetu mbunge wa Gembe Central mheshimiwa Daniel Kile ndake sibo karitho ngoroba ira watwirire wa kamatiri ne primary school no tumieterete itukwenda kona ngorobe watwirire waka by 2027 ikiwe kinya. Nkiripotera Weru TV Gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Ikundi mwanya mwanya kumamara nibigunikite na murandi jwangu kuchanya mairenjira ya kubyokeri kudi bibi bikiamukirangiri magana jana kumakira atongera kenda ko batevera guchietivia na mbere. Martin Mugambi na report ije. Kundi kathomba byagentwire kuma Gicigo mbunge kia mara ibigunikite na ngoko kumania na kiatho kiao gagentwire kira kiaruthiritwe mbari cia mitheru ikuve. Tukuongera murandi ungi wa gutethi ikundi jetu ja gintwire murandi wa nguku na murandi u ni murandi twambirire kugana kiroto kuma mwaka muthiru twambire safari ya guswana na botomba gutethi ikundi jetu na mauntu megie nguku. Ringana na murugamiri yontwire kiri Gicigo mbunge kia mara Kimathi Ntumiru augite nguku ino igatetheria gukiria moturo mago. Ngari irandetire kunite kuma Nairobi ikamatite nguku 1600 na mumemba wonde agatetheka na nguku inya na eto go expect nguku ino mbere kana nyumya meri ingi 5 nguku ino ekethirwe kira kayo gatumbe. Ikundi bibi byuritwe kumenyera nguku ino kenda kubatetheria maoturoni mao mantu gwantu na nkinya kubaukiria kimbecha. Kwithwa bena nguku ni njira imwe ya empower community na nuntu nuambagiria na nguku imwe ukiraithirio na nguku 10 ukiraithiria nguku 10 kuma mburi ukiraithiria mburi ile kuma kang'ombe ukiraithiria ng'ombe ile kuma kamugunda so ndi na makambiritia aria abaterie ukethira miaka ikithire 5 gikundi kina kithi kiao gya ucuru kina gintu kira income generating project. Nonto maisha ni pesa botikaenwe maisha ni pesa ukethwo tena mbesa thimu kwaria niyo kuruna nkinya kuruba babarabagunikite na nguku ino ibonanitie gikeno kiao kumania no tethio bobo kugumara maugire gutembia ciana nkanirwa ntomero cia manika lingwa piala umundi noega meonere na mone nteto inu ciari nteto ciama no mndeto kugwata muri wa gutwika twina nguku akwa ne kuga ikundi katukarutha ngwataniro ya gwikoria tugikoragua. Kiripotera ndeto cia Weru kuma Gicigo mbunge kia mara mbitagwa Martin Mugambi. Athomi bara bakinyite ndene skuru ya Naikurio Senior School wodine na atho ni baririte makarika mwanya mwanya jaja kuringithia kithomo ni bagwetete gutira skuru kwarito na kinya bangi gutigana nayo buru ta imwe cia thina ire irumirite gukira kwa kithomo Ntereji. Edwin Gatobu no ina report ije. Ni jumwago jerejo tindete sukuru ne Naikurio Senior School wondie na atho Gicigo kia Gembe no akureba atinda na kiatho gya kwamukira mbasi enjero kuma kire obiche mubunge o Julius Taitumu na kinya kurugurirwa daini noku agoko nkero na chwe gitamba nayo ejere mbasi nya gukinyithwa kire masukuru mwanya mwanya gicukune giki untu bwa mukiri na gukatho ne ari mwanya mwanya bare abunge bangi ja John Paul Murigi we Gembe South na okoro Todorothi Muthoni yande gimbi inde boleletie kuno waliomba basi ndoto yao imetimilika haikutamilika. Kwa hivyo tunasema hiyo ni maendeleo si maendeleo. Nonto insere tegembe nozi mono ndethira chukuru chionze chiri akwe standard ya academy imakana ni orongo pare akinyere ko kurura dining hall ira ya kiao na mbecha kithumba ngiro kie mbecha milioni 5 ira ithithite nguyu
au areta school bus Mheshimiwa TJ inakubwa na nĩ ũntũ wa mantu jaja kuigĩka na kuimberia kithomo aciari boritwe gwĩkĩra kithomo kĩa nabo bwana bagĩrwo batigĩre bakuthoma nĩ ũntũ nĩkĩo gĩkagarũra ũtũro bwao. Kile ambacho kinatutatiza sana, watoto wanakuja wanaregister KCSE alafu anafanya nini? Anatupa shule akienda wapi? Labda kazi za sulubu hapa na pale, kazi za mikono. So that is it's great and doing for us. Aciari betu kabuka wate ila kithomo bu siumie na thina na wea purereana bui bathomethatia na bukiminyana araba uita nibyo ntobye lebi kora ciande kithomo no ritie so orote jukuru arite oro jukuru na karete ke wate mwanji muthia buru twende kuingia kelele no twatu bakwelewa na ingomnya 27 bongwa bagaya na tore na tote tore rama wo 27 ndienda bopakura beta nange ngajukumana naro ntekwendo kala mwana polio wate tu mete no kote kuroma ntobetu ndaboromba tokorwa kione kikia Mheshimiwa Pinjai no ntonwanka wena progressive leadership muntomba kuma etarange kire mwana siasa utoa etambucheri athimwa kilwe nyama wita kuria tiuma muntu nathimwa na ngoeci aye Antonia Ntoto Cheweru TV kuma Igembe North nini Edwin Gatobu mukaririgite wankiama gutegera wagiru boimera Kefis Nwe Joseph Irwaki na kathita kiria akuga ni kwiritanire ko Rais Ruto na gutigira Kenya tinthiguru irinjirene ya gukura indi nirikite gukura akiwa giki nikyo Kenya gwite ntwire akiuga Kenya irinjirene ire kubatara na kuongera ari na witikio mantu jakagira kinyankuruki Anthony Kathenya no ina report ija Karietwa nkiamia Kefis Joseph Irwaki akile mathatu nyuma ya kureka wakigomano kia gutigira kwina rutingo gebwega bwa mwinge na bwena mpumi mbega kigomano kila kinyitu ni Rais William Ruto na tongole bangi kuma kili thirikari nene na ideja county leo ni akathi to rutingo gebwa Rais William Ruto na mibango elekirete gutigira Kenya ni gukinyira ndireje mbere kiri itina mbele na maendeleo. So I think what I like today again ni commitment ya Mugathe president ya kuona ni ya commitment na desire yake kuona Kenya ikuuma ki developing country ikuwa then develop na hiyo mantu atu kwenda thai. Irwaki akiuga Kenya thai no ile na mibango ile gukinyira ntu maturani na hiyo that thing is very dear to me. Why? Na bitu kwenda ibonda wa the other day and even that meeting I said itu kwenda interventions iliku withwa Kenya siithura itagetend kiri individual itagetend ki household itagetend kiri villages yetu Kenya kenda tuona Kenya tumirita agwiri tumiendi arebwirita kwithura eri amwe no guntu Irwaki ne ugite kuno bataru bwa Kenya kodongo mirutingo gebwao na gutiyere ni bwa kiguni ya Kenya bangi na tebwa kiguni kebwake ubinamsi watu wagwe no binamsi obwinge so inyamuntu ai nafasi ritangura gwita maita maingi antu abenge baolela cia masilai ya individual lakini the collective what is good for us as a country. You I think no one of the biggest problem ko aremi then aremi tugarinya mantu productive tha muremi olelia mundo oku no kubwithia the munyonyoko every mbonde abwithi onto mutongaruwa omuntu akaeta okatheria compound yaku ungagatheria compound wange okatheria compound yake kwatuka nya then karatasi utota barabarene then tukabwithia ndhe tuithere clean na twakura kuukura kuburita kumania na individual. Rais William Ruto na ola kwalagia kiri kigomano giki ne ugite thirikari ne kirite mibango gutigira kwina weru no tungata bwega kiri mwingi. I have declared that Kenya will become a first world economy in our lifetime, and I believe it. I say it again here without an iota of doubt. Kenya will become a first world country in our lifetime. The public service of Kenya should reward results, not routine. Impact, not attendance. We must stop measuring time spent and start measuring value created. What matters is not how long a public servant sits at the desk, but how much difference that public servant
make in the life of a citizen. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Obisi cia wejani bo tungata cia Tharaka Nithi ni cia Huduma Center ni chithiritwe keja na mataro kiri mwingi ukonia ndoa cia kimumbire ni cio gender based violence ni untu bore bethiritwe bagetithia gwantu ko ithatu nande batongeretwe ni Professor Lucy Kawira wa skuru ya Chuka University. Kinyitira kuigwa twana itukuragwa muno tukuthi tukuripo tukuragwa menya maute mauntu mega ma community na moroto wa gutetheria na kinya akorwa na mantu megie ndo acha kimiji kana gender based violence gituo kia Huduma Center kia Tharaka Nithi kira kithagiro gitauni ya Chuka ikiuritwe ikithina mbe na kwithirwa kina deski ya kwariria mantu mama walira baithirito bena ntugo ithatu cha kuthina mbe na kwaraniria na kutetheria antu baraba na muringiko ogwa gender based violence. Tunafanya sensitization ya wananchi kuhusu maneno ya jinsia, gender based violence na kuwapatia contact vile ambavyo wanaweza fanya in case such things happen. Tuko hapa Huduma Center ya Tharaka Nithi kuweza kuwahamasisha wafanyikazi wa Huduma Kenya na pia members of the public. Batele kuigwa tuna desk ya gender based violence like other desks, but yobola mbugire na ndenda ndauga let's walk the talk. Tutikage na desk tu yona wayandikitwo au neto ensure tukwandika antu bara batirenetwo mantu makwando gender issues nikenda bomba gutethia antu betu kenda muntu ona thina aja Huduma Center ya Tharaka Nithi athi Huduma Center ya Marimanti athi Huduma Center ya Kathwana akethira kwina officer urokomba kumuhandu buratirenetwo kwandu gender based violence victims kana survivors. Nambugi atire prevention is better than cure. Awareness yeno ne kirietwe kila pahali. I wish machibo ACCs na area managers tutikathiye kuthiria ndeto ino cia gender based violence kimuchi tukaraitha tukimenyaga uyu violated ri kana uyu uthukitwe ri tungiumba kumutethia tani kenda no atuika productive no nturira issue cia gender based violence cionekana economically tutiruta wira no nturi waringo unwa kuguluri kana ri kiongo yaku yatuika ite gwiciria wega miori muntu ankoma kwa uguo tiomba kuruta wira wega so the economy is affected. Murungamiri wa gituo giki itwe Rosemary Ikaloki akiuga amwanka athaino tuna zaidi ya vitambulisho 3000 ambavyo tuko navyo hapa ambavyo watu hawajaweza kuvichukua baada ya kujisajili. Huwa tunashirikiana na wale watawala ambao wako mashinani, chiefs na assistant chiefs. Tunawapatia majina na pia tunawapa vitambulisho waweze kuishu kwa wale ambao wameweza kujisajili katika kituo chetu. Kuma tauni Chuka Gaba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabare. Rawari gavana wa Meru Kawira Mwangaza aumbite kwithirwa atiumba kwa gasende mabamwe ba achethi ba musibijuju ni Kathuri Murungi akiringo ithajubye Mwanki iguru ria ukamati bakabo kamaguta na ungi ni gavana Mutuma Sende makiathira mitugo ria ari nayo kuma kwithirwa agitwika gavana nawe gavana Muthomi Njukiri ni maromba Jericho aguturombithia na Arua Morgan Mweti ari na jaja kiriritho ria ithaga. Mambo ni mwechete. Ritho na Arua rikonirite Kawira Mwangaza. Kabati. Kaende. Kawira ena atio kwira gavana Mutuma. Kosa oniko mwaira na mugongo akamunta kemindo gya kiu akambura akenda kalira gitigia kwa mantu jari ku gavana Mutuma tongeretie na jo mantu jari jara mbonoko akozivia alekiro ngaseti ne number 1 mantu jari kujau wamba bwambesa cia kana Kameru na kugura kanuntu monkaba iya na kasa 22 tiga nagwe bobontheri bakarana Githuraiya na moka Zendegu na moka Apairu na moka Livarondi na moka nala gweta wa goletwa tatuara na moka na mokonge nala gweta wa na Joske na moka Runda na moka Kinyame Kongo na moka naja le Kongo monoko na moka wata rutera ro Kirinyaga konene na moka
na ndio dia kaere muntu agora na kanya tuitera ngoge tigana na ngavana Mutuma na ndito ni Sendema cha Kathuri. Cheki maneno kathi kiaja kaboyo kama guta no tuiko karingera muchumari jo mui kakoringero ile isi antu akauga ba butu ubukuga kauga no umero ko getatia te kaboyo kama guta kau kakweria mero Haga kobia nako leta kakobia cheki maneno na kateka ero kateka ero keka swagi decide gani cheki maneno ya swagi ukoona na kwanza kai nyai kabui kamonyoro kala kaduri kajoka kai gatonya guze akabo kama uta leta mauta ya mauta ndio patia mafuta kwa kamata bezroli kaka kamata atete takuedia mero keta kuedia ilima keta kuedia barabara dawa ya ikaia hospitali otesia anku ni embecha na urecha kinyere senate leta motoro mpesa beba ali mongongo my friend yes na tekana wasiwasi na kaburi kate wasiwasi kaja boni nyuma cheki maneno kama kwere sesi no kwana na ndi kinya pole na ndika wete taseneti ukithio ka wete ta kwenga kawira tikauka thuri agatete kwenga mama ketete kwenga mama kaliwa mama gakana kaliwa mama ikufinishi kumaro tikauka thuri kajiorokete nende gakinya embu na nandiri ogwa kawira mwangazo ariuga mantu ja Kathuri muthia gugakaratea ogwa Kathuri boronge abona mpuntu eku na bara bachangira mbeca ici tuyuga nguka tutigane na Sendema cha Kawira jojo anjo twire ino kuromba kura tunana mbagura tunayombe kajuga kuga kinyete na wata kirindara noni wata lenjoka noni wata murongene noni wata muruota no kanja ntomugaria nikyo kuromba MCN tunene wond oni amo no koro kankwera ngotora kinyeni na imbone bibona na kwa mucie umenya ntu baba inge bakenda kumenya uthomerete mbi na uthomete mwankana githomo ni mutwe na githomo imaiciria uthomi no teka boneria ntu ni bainyeletwe githomo giteno ntu na ndire jojo gichonko kia mbungeri na kio komba nakyo okwanda romba kura nketha ndekubunda gichonko nikachoili mije kindoko keke ali Kiswahili tuigwe Kiswahili mimi najua Kiswahili sana oni mbianga Kiswahili wetupeka mimi watu ndio antunane masweka hakuna maji hakuna kila kitu oni nda masweka ngiingia kwa county utachangia mimi na mbesa ya county manye watu maendeleo yao ari abano gukiumba umenye nande kuri na bangi uguchinda nabo aje twembe nikatokoromba kamurombi ayo yanonge ari wanokoromba na inankoromba koromba kotena mururu Gavana Muthomi Njuki we ukumbigirwo mantu zaza kuromba ana ukiromba mware utimuromba na ndakaicienge ngania ruthirwa mundu kagenda akaroma na njira yake kenda buca tengania ai aturakane nawe na muthiki uria ni atiri gatigati ka Rais Ruto na Gachagua no kaumira mbere Gachagua ntio kuria ukombana na Rais Ruto agwe Rais Ruto ri ukombana na Gachagua ndio atea wale ambao walikuwa wananiita majina kuna siku watakuja kusalimu amri. But I want to tell William Ruto, you don't know any politics. Hawa ambao wanajifanya ati wanataka kushindana na sisi, you know nothing. Ni watu wako chini sana. I'll teach you politics next year. Wako chini. Wako down. You know nothing. Wengine wananiita Zakayo, sijui Zakayo. Sasa wewe ni mtu umesoma mambo ya matawi. Unafikiria unajua mambo mingi sana. Morgan Mwiti, Ridhore Dhaga, Weru TV.
Taibianine na ndindi Zak Republic ni umetanganane ya ngori mwe kwe umabagiche